네. 근데, 어, 제품은 애트미 제품은 몽골이라는 지역에 훨씬 더 먼저 들어가서 사용이 되고 있었어요. Аха. За би сая буруу сонссон байгаа. Жоохон бүдэг сонсогдоод байна. 6 сарын өмнө ч байж магадгүй, хойно ч байж магадгүй юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг одоогийн байдлаар Бразил Монголыг бодвол бүтээгдэхүүний одоо төрөл бол арай бага цөөхөн байгаа. 어, 브라질에서 토세 9명이 나왔어요. 지금까지. Аха. За тэгэхээр Бразилаас одоо нөгөө автоэлж мастер болвол 9 хүн төрсэн байна. 네. 그럼 지금 몽골에서는 오토세일즈 마스터가 몇 명 나왔죠? 우리 라인에서? 우리 라인에서는 한 명, 네. 아니, 몽골에서는 한 명 하잖아요. 우리 라인에서는 지금 처지 국장이 지난번에 오토세일즈를 갔잖아요. 한 아하. 명이죠. За манай одоо энэ яг зүүмд орж ирж байгаа энэ багуудаас ганцхан акцэлж мастартай байгаа тийм ээ. Fantastic багийн цоож гээд Sharon Rose мастер маань болсон байгаа. 그러면 이제 우리가 애터미 사업이 잘 된다, 못 된다라는 어떤 그런 판단 기준은 얼마나 많은 사업자들이 오토세일즈 마스터가 되느냐, 이게 사업이 잘 되고 못 되고를 판단하는 기준이 됩니다. За тэгэхээр бид нар одоо автомобилийн бизнесийг одоо нөгөө ямар төвшөнд байна вэ гэдэг тэр төвшингээ тодорхойлохын тулд тухайн багаас хэдэн акцэлж мастер гарсан бэ, хэдэн акцэлжтэй вэ гэдгийг нь харцгаад л ер нь одоо автомобилийн бизнесийн төвшинг бол ойлгочих болно. 제가 여러분들에게 7명 한 팀을 만들어서 내가 세일즈 마스터를 하고 내 파트너를 세일즈 마스터를 만들어야 된다는 얘기를 이 미팅 처음부터 여러분들에게 계속 설명을 했어요. За би нөгөө нэг 7 хүнтэй нэг баг болоо гэдэг зүйлийг би анх л одоо энэ зүүн сургалтыг эхлэхэд л хэлжсэн. За бараг жил гарны өмнө одоо байнга л хэлж байгаа. Тэгээд яагаад энэ 7 хүнтэй нэг баг үүсгэхтэй вэ гэхээр 네. 그러니까 여러분들이 자, 몽골에서 어떻게 사업을 잘 할 것이냐 생각한다면 각자가 오토세일즈 마스터라는 목표를 세우고 그 목표를 위해서 일을 해보면 오토세일즈 마스터가 되면 잘한 거고 안 되면 뭔가 문제가 있는 거죠. За тэгэхээр зөв нөгөө 7 хүнтэй нэг баг бий болгоо гэдэг маань өөрөө авцэлж мастрыг гаргахын төлөө байгаа даамаа. 7 хүнтэй нэг багаа удирдах чиглүүлээд энэ зорилгоо тодорхойлоод зорилгын дагуу ажиллаад явах юм бол тэгээд рүүгээ авцэлж мастер болно. Хэрвээ та авцэлж мастер болвол сайн байна. Хэрвээ авцэлж мастер болж чадахгүй болвол ямарваа нэгэн асуудал үүссэн байна гэсэн үг тийм ээ. 그러니까 지금부터 각 라인별로 오토세일즈 마스터에 도전할 사람들을 정하고 한 번에 뭐 다 오토세일즈 도전하면 너무 좋겠지만 사실 불가능하기 때문에 어느 정도 가능성 있는 사람이 오토세일즈 마스터에 도전을 해봐야 되는 거예요. За тэгэхээр та бүхэн багаасаа хэн нэгэн хүнийг авцэлж мастер болох хэмжээнд нь хөгжүүлэх ёстой. За тэр хүн ямар хүн байх вэ? Хэнийг авцэлж мастер болох вэ? Хэн одоо боломжтой вэ гэдэг хүнээ тодорхойлоод за тэгээд тэр хүнээ авцэлж мастер болох төвшөнд нь одоо хөгжүүлэх нь чухал байна. 네, 그래서 지금 각 센터장들은 이제 오토세일즈 마스터로 도전을 하고 그리고 또 센터를 준비하고 있는 리더들도 어떻게 하면 오토세일즈 마스터를 갈 수 있는지에 대해서 각자 그 라인별로 스폰서들하고 상담을 해보기 바랍니다. За ерөнхийдөө бол центрийг удирдах байгаа центрийн ахлагч нар бол хамгийн түрүүнд авцэлж мастер болох ёстой. За мөн цаашлаад центр байгуулж байгаа центрийн ахлагч болохыг одоо хичээж мэрийгээд ажиллаж байгаа хүмүүс маань яаж би авцэлж мастер болох вэ гэдэг энэ одоо ажлыг сурч энэний дагуу ажиллах нь бол чухал байна. 그래서 눈앞에 오토세일즈 마스터라는 목표를 정하고 그 목표를 달성하기 위해서 스폰서 파트너가 한 팀이 돼서 서로 밀어주고 끌어주고 이렇게
일을 진행을 시켜 나가면 분명히 문제가 생길 거예요. Мгм. За тэгэхээр нөгөө хэнийг авч сэлж мастер болгох вэ? Хин дээр илүү тулгуурж ажиллах вэ? Хин боломжтой байна уу гэдэг хүнээ гаргаж ирээд тэр хүнийгээ бүх спонсорууд, бүх хамтрагч нар доор дээргүй нийлээд татхан татаа, түлхэн түлхээ, дэмжихэн дэмжээд ингээд сэлж мастер болохын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд ингэж ажиллахад бас асуудлууд бий болдог. 그러니까 지금 몽골은 내가 얘기를 들어보면 제품은 잘 팔린대. 그런데 오토 세일즈 마스터는 안 나온대. 나는 이해할 수 없다는 거지. За ингээ монголчуудыг ингээ хараад байхад бол монгол бүтээгдэхүүн маш сайн борлуулдаг. Бүгдээрээ бүтээгдэхүүн айгүй сайн баруун толгойгоо зардаг. Ингээд сайн бүтээгдэхүүн борлуул зарж иж яагаад авцээж мастер төрөхгүй байна гэдэг бол миний хувьд маш сонирхолтой, маш одоо гайхмаар асуудал байна. 그리고 몽골의 리더들은 한국어를 잘하는 리더들이 점점 늘어나는데 나는 몽골 비즈니스가 왜 안 되는지 나는 모르고 있다는 거예요. За гэтэл одоо ингээ хараад хахад энэ багуудад солонгос хэлээр мундаг ярьдаг, мундаг ойлгодог ийм одоо манлайлагчид айгүйх ороод ирсэн байна. Айгүй олон солонгос хэлтэй хүмүүс байгаа тийм. Гэтэл солонгосоор ингэж сайн ойлгож ээж энэ атомикийн бизнесийг ингэж сайн сурч мэдчихэд яагаад хөгжиж чадахгүй байна? Яагаад авцэлж болж чадахгүй байна? Яагаад энэ баг нь хурдан одоо дээш хөгжиж дээшээ явахгүй байна гэдэг дээр би бол үнэхээр гайхаад миний толгойч бараг бүрэхгүй байгаа тийм. 그러니까 각 리더별로 내가 이런 계획을 가지고 이렇게 해봤더니 이건 잘 되고 이건 안 되고 이건 내가 도저히 해결을 못하고 이런 내용들이 나와야 되지 않겠어요? За тэгээ нөгөө бүх багууд хоорондоо ярилцаад тийм ээ хоорондоо хурлаа хийгээд за энэ асуудлыг бол би шийдэж чадчихээн. Энэ асуудал дээр би үнэхээр энэ асуудлыг давж гарч чадахгүй байна. За энэ асуудлыг шийдэхин тулд бид нэр энэ улсуудаас энэ дээшээ байгаа улсуудаас ингэж асуулт сурч мэдэх хэрэгтэй байна гэдэг асуултууд болон тэр одоо чадахгүй байгаа зүйлийнхаа талаар мэдэх ёстой байтал энэ асуудлын өрдөөсөө гарч ирэхгүй байна. Өрдөөсөө ямар ч баг асуудлаа дэвшүүлэхгүй байна гэсэн үг. 네, 그래서 내가 각 라인별로 인터뷰를 할 건데, 상담을 할 건데, 이미 몇 개 라인과 이렇게 상담을 해보니까, 문제점이 있는 거를 하나씩 알게 됐어요. За тэгээд би одоо цаашлаад бүх багуудтай багийн одоо уулзалтыг тус нь хийх болно. Гэхдээ зарим нэг багууд надтай холбогдож ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ багуудын дотор ямар асуудал болоод байна вэ гэдгийг би баг-багаар ингээд ойлгоод судлаад мэдээд байна. 예를 들어서 우리 센터장이나 리더들이 이제 임신과 출산 때문에 실질적으로 애터미 사업을 잘 못하는 경우도 있었어요. За тэгэхээр зэрэг нөгөө бусад багуудын хувьд болохоор зэрэг ямар асуудал нэгдүгээрт байгаад вэ гэхээр зэрэг за жирэмсэн болж байгаа хүмүүс их байна, төрж байгаа улсууд их байна. Тэгээ жирэмсэн болго төрхөөс шалтгаалаад бас айгүй олон ажиллаа болж байгаа, ажиллаа төр зогсоож байгаа асуудлууд их гарч ирээд байна. 그리고 또 몸이 아프거나 또 치료를 받아야 되거나 해서 애터미 사업을 또 열심히 못하는 그런 경우도 있더라고요. За мөн дээрэс нь маш олон хүмүүс өвдөж байна. Маш олон хүмүүс өвдөөд хувийн салтах шалтгаан их байгаа гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ өвдөх асуудал их байгаа учраас тэр одоо өвчнөө илэршүүлэхин тулд эмчилгээ хийлгүүлэхийн тулд магадгүй одоо өвчнөөсөө болоод энэ бизнесийг түр зогсоох юм эсвэл бүр зогсоох асуудал зөндөө гарч ирж байна. 네, 그래서 각 라인별로 문제점이 하나씩 있고 해결하기 어려운 문제점도 있다는 것은 이제 어느 정도 알게 됐어요. За тэгэхээр бүх багуудад болохоор асуудлууд байгаад байна. Яг ямар асуудлууд байгаад байна. Тэр асуудал нь үнэхээр шийдэгдэж болохоор асуудал байна уу, шийдэгдэж болохооргүй асуудлууд байна уу гэдгийг ерөнхийд нь олоод би ингээд ойлгоод мэдээд яваад байна. 네, 그러니까 이제 리더분들이 그런 문제점들을 잘 보고 해결책을 찾아 나가야지 이제 이 몽골 사업이 제대로 진행이 될 것 같아요. За тэгэхээр яг ямар асуудал энэ багт байгаад байна гэдгийг тэр багийн ахлагчид болон манлайлагчид спонсорууд нь маш сайн ухаж ойлгоод тэр асуудлыг хэрхэн яаж шийдэж гарах вэ гэдэг асуудлаа хоорондоо ярилцаад асуудлаа шийдэж гарах одоо тэр гарцыг олж авах нь илүү чухал байгаа юм шүү. 네, 그래서 지금부터는 몽골 팀들은 모두 라인별로 오토 판매사 목표를 정해서
파트너들을 모두 오토 판매사가 될 수 있도록 각각 라인별로 계획을 세워서 도전을 했으면 좋겠어요. За тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд бүх багууд хоорондоо яг багийн хурлаа хийгээд өнөөдөр манай багаас хэдэн одоо авцээлж мастер төрөх боломжтой вэ? Тэр авцээлж мастер төрөх боломжтой хүнийхээ ардаас бид нар багаараа яаж ажиллах вэ? Яаж туслах дэмжих вэ? Асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг авцээлж мастер төрүүлэх ажил руугаа төлөхөө багийн хурлаа хийж орох хэрэгтэй байна. 오케이. 그래서 각 라인별로 진행을 하고 문제가 발생을 하거나 또는 문제가 예상이 되면 여러분들이 직접 해결을 할 수 있는 부분은 해결을 하지만 해결이 안 되는 부분은 나와 상담을 통해서 해결책을 함께 찾아봤으면 좋겠어요. Тэгээд яг сая түрүүний ярьсан энэ нөгөө багаасаа авцээлж мастрыг хэнийг төрүүлэх үү, хідэн авцээлж мастер гарах уу гэдэг ажлынхаа төлөвлөгөөг багаараа сууж аваад гарах хэрэгтэй. Төлөвлөгөөний дагуу яаралтай ажилдаа орох хэрэгтэй. Тэгээд за үнэхээр одоо манай баг дотор ийм асуудлууд гараад байна. Энийг шийдвэрлэмээр байна. Гээд шийдвэрлэж чадах асуудлаа өөртөө дотроо шийдвэрлэж чадахгүй асуудал байх юм бол сун Crown Master-тай холбогдоод энэ асуудлыг бид нар шийдэж чадахгүй байна. Энэ дээр яах вэ гэд надаас зөвлөгөө аваарай. 그리고 몽골 리더들은 센터나 자기 집에 어느 정도의 재고는 제품 재고를 가지고 가야 여러분들이 사업의 속도를 더 빨리 할 수 있어요. За тэгэхээр нөгөө бүх багуудын бизнес эрхлэгч нар өөрийнхөө центр дээр болон гэртээ тодорхой хэмжээний барааны одоо агуулгатай байх хэрэгтэй. Бараатай байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ бараатай байж та бүхэн бизнесээ цаашаа хийж явхад бараа маань та бүхний тулгуур олж өгнө. 네. 그리고 여러분들이 소비자들에게 제품을 전달할 때 외상을 주는 경우가 있죠. 근데 외상을 줄 때도 너무 많은 금액을 그 소비자에게 외상을 주게 되면 수금하기가 어려워지니까 그렇게 너무 많은 돈이 소비자들에게 외상으로 나가지 않도록 주의를 했으면 좋겠어요. За тэгээ бид нар нөгөө нэг хин нэгэн хүмүүс өөртөө айвах бараатай байгаа тохиолдолд хин нэгэн бизнес эрхлэгч юм уу хамтрагч юм уу эсвэл хэрэглэгчтэй маш их хэмжээний бараа өгчдөг. Нөгөө хүн нь зараад өгөөч гэдэг юм уу эсвэл зараад өгөөч гэдэг юм ингээ өгчдөг. Тэгэхээр их хэмжээний бараа зээлээр өгч болохгүй. Тодорхой хэмжээний бараа зээлээр өгч боловч тэр өгж байгаа бараа чинь их хэмжээний үнийн дүнтэй байж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг их хэмжээний үнийн дүнтэй байгаад ахаар дараа нь тэр хүн чинь тэр мөнгийг буцаага танд өгөх боломж нь муудаад ирэх юм бол тэр одоо зээлсэн барааныхаа үнийн дүг эргээд олж авч чадахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нар маш сайн анхааралтай хандаж ажиллахын тулд бага хэмжээний үнийн дүнтэй барааг зээлж байгаа гэсэн. 네. 그래서 여러분들이 이제 소비자가 있고 또 여러분들 물건을 가서 그냥 단순 판매만 해서 판매 수익만 가져가는 이런 사람들도 있을 거예요. 자, 뭐라고요? 잘 안 오케이. 들렸어요. 자, 그냥 여러분들이 이제 판매를 할 때 소비자한테 판매하는 것도 있을 거고, 중간에 여러분들에게 물건을 가져가서 그 사람들이 자기가 장사하는 다른 소비자한테 팔고 판매 마진을 가져가는 그런 사람들도 있을 거예요. 그죠? Тэгэхээр зэрэг та бүхэн нөгөө нэг мэдээж хэрэглэгчтэй бараагаа дамжуулаад борлуулсан тийм ээ хэрэглэгчдэд бараа хүргэж өгөн за бараагаа борлуулах нь бол мэдээ зөв. Нөгөө талдаа бид нар ямар улсуудын багтаа бий болгож ёстой вэ гэхээр зэрэг таны өмнөөс тэр барааг борлуулж өгөх өөрийн дэлгүүртэй ч юм уу газ ахны лангуутай ч юм уу эсвэл одоо тэр барааг цааш нь дамжуулах одоо онлайн дэлгүүртэй ч юм уу хин нэгэн одоо таны өмнөөс бараа зарах хүнийг олох хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүндээ тодорхой хэмжээний бараагаа хямдралтай үнээр өгөөд за тэр хүн маань тэр барааг жоохон одоо үнийн нэмж зараад юм уу 10%, 20% нэмж зараад тэрнээсээ ашиг хүртэх боломжтой. Энэ таны өмнөөс их хэмжээний барааг чинь борлуулагчийг та бүхэн бас багтаа олох хэрэгтэй юм байна. 네, 그래서 여러분들은 지금 그런 여러 방식, 여러 가지 방법을 통해서 제품을 많이 판매할 수 있는 방법들을 찾아내야 돼요. За ингээд янз бүрийн олон аргаар та бүхэн бараа бүтээгдэхүүнээ цаашаа яаж хурдцтай их хэмжээгээр борлуулах боломжтой вэ гэдэг аргуудыг олон талаас нь олж бодож илэрхийлж гаргаж ирж одоо аргачлалыг хэрэгжүүлэх ёстой. 그런데
이제 몽골에서도 애터미 제품을 판매를 하면 몇 년 전에는 판매했을 때 판매 수익이 컸어요. 근데 점점 판매 수익이 줄어들고 있는 추세입니다. Аа. За тэгэхээр нөгөө Atomic-ийн нөгөө энэ бизнесийг ингээд хараад хахад хэдэн жилийн өмнө болохоор тэр маш их хэмжээний барааны одоо борлуулалт болон нөгөө өндөр байсан тийм ээ, худалдаа авалт өндөр байсан. Одоо ингээд эргээд хэдэн жилийн дараа харахаар нөгөө борлуулалт маань багассан байна, худалдаа авалт багассан байна. Бүх зүйл маань бүгдээрээ одоо маш их багасаа яваад байгаа үзүүлэлт харагдаад байна. 그래서 여러분들은 지금 팀워크를 구성을 해서 7명 한 팀이 되어서 오토 세일즈 마스터를 가야 그 제품을 갖고 판매를 했을 때 수익이 발생해요. За тэгэхээр та бүхэн нөгөө нэг түрүүний миний одоо бүтэн жил хэлж байгаа тийм ээ, 7 хүн нэг баг гэсэн энэ багийг маш хурдан төрүүлж гаргаад, за энэ 7 хүний нэг баг болцсон энэ багаасаа хэнийг нь төрүүлж одоо sales master болгох уу гэдэг, төрүүлж одоо авч sales master-ыг төрүүлж гаргах энэ системийг баг дотроо хурдан боловсруулад ажиллах хэрэгтэй байна. 그리고 내년이 되면 다이아몬드 마스터 이상 여러분들이 팀을 만들어야만 판매했을 때 실질적으로 수익이 될 거예요. За тэгэхээр та бүхэн яг нөө эх жил гэхэд нөгөө Diamond Master буюу дараагийн цолыг автоматар сар болгон хамгаалах хэмжээнд одоо энэ хэмжээнд очиж ажиллах хэрэгтэй. За ингээд Diamond Master болоод ирэхээр таны нөгөө нэг борлуулалт болон орлогч нь тогтворчоод яг ингээд бодитоор харагдаад эхэлнэ гэсэн үг. 그러니까 여러분들이 이제 시간이 지나면 애터미 제품을 판매하는 사람들이 수익이 안 되기 때문에 한 명, 두 명 사라지게 될 거예요. Та бүхэн одоо ингээ харж байгаа бох тийм ээ. Atomic-ийн бизнес тогтвортой бус. За дээрээс нь нөгөө Atomic-ийн бизнесийн орлого нь байнга орж ирж харагдахгүй байгаа учраас магадгүй та бүхний ойр орчинд байгаа бизнес эрхлэгч нар энэ 3-4 жилийн хугацаанд зарим нэг нь холдоод ингээд бизнесээсээ гараад ингээд ойр орчны чинь маш олон бизнес эрхлэгч нар энэ бизнесээс гараад холдоод явж байгаа нь харагдаж байгаа байхаа. 그래서 지금 여러분들이 판매력이 높으면, 그러니까 잘 파는 사람들의 가장 큰 문제는 제품을 배달해 주는 거라고 생각을 하거든요. Тэгэхээр нөгөө нэг бидний нөгөө нэг хамгийн том асуудал нь юу вэ гэхээр зэрэг ингээ хараад ахад бүтээгдэхүүнийг бид нэр байн хүргэлтээр дамжуулж өгöd. 그래서 여러분들이 워낙 교통이 울란바토르의 교통이 워낙 복잡하기 때문에 사실 낮에 배달을 가고 상담을 하려면 몇 명 만나지도 못하고 하루가 끝나버려요. За тэр ингээ Улаанбаатар хотыг хараад ахаар нөгөө авто замын төгжрөл, энэ авто замын асуудал тийм ээ. За ингээд маш их том асуудал байгаад байдаг. Тэг хідэн цаг төгжөрч явдаг учраас. За тэгэхээр энэ тохиолдолд та бүхэн магадгүй тухайн өдрийн төлөвлөгөөний дагуу ажиллах юм бол нэгээс хоёр хүнтэй уулзаад таны бүхэл бүтэн өглөөнөөс орой хүртэлх ажлын чинь цагийн хуваар ингээд дууснаа гэсэн. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар яаж шийдэх ёстой вэ? 네, 그래서 앞으로 우리 팀에서 배달을 좀 더 효율적으로 할 수 있는 방법을 찾아보도록 하겠습니다. За тэгэхээр цаашдаа бид нар баг дотроо энэ нөгөө хүргэлтийн системийг те өөрсдөө хүргээд гүгээд авах уу яах уу гэдэг энэ хүргэлтийн системийг илүү оновчтойгоор бид нар яаж хэрэглэгчдэд дамжуулах вэ гэдэг арга аргачлалыг баг дотроо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. 그러니까 여러분들은 자기가 판매력을 더 끌어올리거나 아니면 잘 판매하는 사람들을 자기 고객으로 관리를 하거나 이 두 가지 방법을 반드시 할 수 있어야 돼요. За тэгэхээр бидэнд хоёр аргачлал байгаа тийм ээ. Нэг нь та өөрөө бараа бүтээгдэхүүнээ маш их хэмжээгээр зарж борлуулж, өөрөө бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж аваад тэрийг их хэмжээгээр зарж хурдан борлуулах систем рүү ажиллах уу? Эсвэл таны баруун зүүн талаас таны өмнөөс тэр барааг захиалаад, борлуулад, таны өмнөөс ажиллаад явах бизнес эрхлэгчдийг бүрдүүлэх үү гэдэг хоёр аргачлал байгаа. 우리 몽골 팀이 지금 매출보다 5배 정도 매출을 증가를 시키면 우리가 팀워크를 통해서 배송 문제를 어느 정도 해결할 수 있어요. За тэгэхээр бид нар одоогийн худалдан авч байгаа бараа бүтээгдэхүүнийхээ энэ одоо хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлж чадах юм бол за нөгөө нэг 7 хүнтэй нэг баг байгаа тэр 7 хүний
цугт нь хөдөлгөж чадаад 5 дахин нэмэгдүүлсэн бараа бүтээтгүүнээ 7 хэсэг хуваагаад борлуулах боломж байгаа юм тийм ээ. 네. 그래서 여러분들이 지금부터 어떻게 판매력을 많이 올릴까? 그 다음에 각 사업자들 중에 어느 정도 적정한 재고를 가져갈까? 이거에 대한 부분을 라인별로 토론을 해줬으면 좋겠어요. За тэгэхээр баг дотроо бид нар нөгөө хурлаа хийгээд за хин нь хичнээн хэмжээний бараа захиалах уу тэгш хэмээр яаж хуваарлах уу ч гэдэг юм. Эсвэл үнэхээр одоо хин нь ямар ч олон төрж ашиглахад хичнээн барааг яаж хуваарлж авах уу, яаж борлуулах уу за гэдгээ яг одоо хүн тус бүрд нь хуваагаад ингээд үзүүлэлтүүдийг гаргаж ажиллах төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй байна. 네, 그리고 지금 울란바토르의 아토미 배송 센터가 지금 어느 위치에 있죠? 통역하지 말고 배송 센터가 지금 어디 있어요? 어디쯤 있어요? 아니 배송 센터가 없고 물류센터. 모든 센터는 배송을 아니 대신에- 물류센터. 애터미 본사 물류센터가 어디 있어요? 아니 타운샵, 우리한테 타운샵. 타운샵 그 일구역 그 가까운 데 있대요. 예. 그러면 처지 국장님 그 주소를 나한테 보내주시고요. 예. 제가 생각을 하고 있는 게 뭐냐면 이 배송, 음. 그러니까 우리가 지금 몽골에서 도어투 배송이 안 되거든요. 그러니까 문 앞까지 배송이 안 되니까 이게 센터로 오는데도 며칠 걸리고 센터 와서 또 소비자가 찾아가는데도 며칠 걸리고 이렇게 해갖고는 문제가 안 되니까요. 이 문제를 내가 해결을 할 수 있는 방법들을 생각해냈으니까 여러분들은 이 문제를 내가 해결해 줄 테니까 여러분들은 뭘 해야 되냐면 판매력을 높일 수 있는 방법을 지금부터 라인별로 찾아주기 바래요. За тэгэхээр нөгөө крон мастерманд хийж асууж байна л да. Яг энэ атомигийн барааны түгээлтийн дээр агуулга нь хаана байт юм бэ гэд 5 шард байдаг юм байна. За тэгэхээр нөгөө агуулгаас бид нар манай цент дээр ирэх талаас нэг 2 хондог. За тэгээд хэрэглэгчтэй хүргэж өгч дамжуулалт талаас 1-2 хондог. Тэгээд энэ нөгөө хүргэлтийн систем нь гэрийн үүдэн дээр хүргэдэг систем биш учраас нөгөө хэрэглэгчтэй хүргэх асуудал маань одоо энэ бүгдлэрэл дунд жоохон хэцүү байна. Тэгэхээр миний хувьд болохоор зэрэг тэр хүргэлтийн системийг тэр одоо нөгөө бараа захиалах болон буцаад хэрэглэгчдэд хүргэх системийг бий болохоор зэрэг асуудлыг шийдэж өгье. Та бүхэн болохоор хэдийн хэмжээний бараа захиалах уу, багтаа яаж хуваарлах уу, яаж өнөөдөр захиалж байгаа барааныхаа түвшин илүү одоо хэдэн хувиар ихсэх үү гэдэг дээр анхаарлаа хандуулаад өгвөл болж байна. 네, 그래서 여러분들은 지금보다 판매력을 5배 정도 판매력을 높일 수 있는 방법을 여러분 찾아서 실천에 옮기고 대신에 지금보다 훨씬 더 빠르게 배송을 하고 비용도 적게 들게 배송을 하는 방법을 시스템을 만들어서 다른 라인하고 확실하게 차별화되는 라인을 운영할 생각이에요. Тэгэхээр одоо энэ зүүмд орж байгаа 4 баг байгаа тийм ээ. 4 багийнхан өнөөдрөөс эхлээд нөгөө одоо багийнхан худалдаа авалтын нийт одоо үнийн дүн болон багийнхан худалдаа авалтын нийт одоо бүтээгдэхүүний судалгаагаа гаргаад энэ судалгаан дээр үндэслээд багийн худалдаа авалтыг 4-5% дахиж яаж өсгөх вэ гэдэг тал дээр анхаарч ажиллах нь байна. Тэгээд дээрэс нөгөө багийн дотоод ажил болон за аль болохоор нөгөө энэ хувиа өсгөөд борлуулалтаа яаж бид нар цааш нь задлах уу? Ямар хэрэглэгчийгээ бизнес хэрэглэгчтэй бүтээгдэхүүнийг хэрхэн хуваарлах вэ гэдгийг суралцах хэрэгтэй юм байна. 네, 큰 개념만 설명을 하면 지금 물류센터에서 주간에 배송을 하기 때문에 너무 차가 막혀서 제대로 배송이 안 돼요. 그러니까 우리 라인은 배송센터에서 물량을 받아서 야간에 배송할 수 있도록 시스템을 우리 독자적으로 만들 거예요. 그래서 아하. 우리 지금 잠깐 이거 통역하지 마 잠깐. 그러니까 네. 그렇게 해서 우리 지금 센터 3개 센터가 있는데 3개 또는 4개 센터가 나오면 울란바토르 안에는 우리 센터 물량은 한 번에 다 사인하고 받아서 야간에 다 배송을
해버리는 거예요. 그러면 가장 빠르게 배송이 돼요. 그리고 제품을 전달할 때는요, 울란바토르 안에 처음에는 한 5개, 앞으로 10개 정도의 센터가 아닌 거점을 만들 거예요. 사업자들이 운영할 수 있는 거점을 만들어서 배송을 할 때 소비자들이 내가 갖다 줘야 되는데 낮에 갖다 주러 갔다 오면 2시간, 3시간 걸려. 그러니까 소비자한테 거기 가서 찾아가 돈 이쪽으로 보내. 그리고 물건은 그 다음날 갖다 주는 거예요. 그러니까 거기 있는 물건 먼저 출고해 주고 여기서 물건을 보내주는 시스템으로 할 거예요. 그러니까 여기에 대해서 세부적인 거는 리더들하고 따로 또 얘기를 할 거거든요. 그렇게 해서 배송에 들어가는 비용과 시간을 최소화하면서 여러분들이 영업 쪽을 강화를 할 수 있는 방법을 찾을 거니까 이 시스템을 가지고 우리가 만들어야 돼요. 이게 팀워크로 만들어서 한다면 다른 팀이 따라올 수 없는 성과를 낼 거예요. 조용히 성과를 낼 거예요. 그러면 여러분들이 준비해야 되는, 라인별로 준비해야 되는 거는 어떻게 많이 판매를 할까에 대한 부분과 고객들을 어떻게 관리할까에 대한 부분들을 여러분 다 준비를 해야 돼요. 그래서 지금 라인별로 판매를 어떻게 하고 얼마나 더 빨리 갖다 줄 것이냐, 그 다음에 수검을 어떻게 할 것이냐, 이거에 대해서 라인별로 계획을 세우고 진행을 하시기 바랍니다. 네, 이거는 지금 통역할 필요 없고요. 한국어 되시는 분들만 이해했죠. 이 부분을 갖고 따로 리더 미팅을 할 거예요. 자, 오늘 이제 다른 분들에게 통역을 해줘야 되니까요. 여러분들이 판매력을 높이면 가장 문제가 돼 있던 이렇게 배송이 길어지고 늦어지는 문제를 우리 라인에서 해결하겠다. 이 부분만 통역을 해주세요. За тэгэхээр тэр нөгөө би бусад баг дотроо нөгөө одоогийн худалдаа авалт хийж байгаа борлуулалтын энэ хэмжээг 4-5 дахин нэмэгдүүлж чадах юм бол энэ хүргэлтийн асуудал, хэрэглэгчдэд бараа хүргэж өгөх асуудал болон мөн дээрээс нь нөгөө нэг центр руугаа захиалгаа хүлээж авах энэ хүргэлтийн асуудлыг бол Солонгос талаас нэгэн арга гаргасан юм байна. Тэр аргачлалын дагуу шийдэж өгнө гэж байна. Энэ хүртэл нь ойлгоход болно гэж. 네. 오케이. 네. 그래서 우리 윤소로 국장님은 여기 한국어가 되는 각 라인의 센터장님들하고 주요 리더분들 시간을 맞춰서 내가 지금 얘기한 부분 갖고 한번 줌 미팅을 통해서 한번 토론을 한번 해보려고 해요. 그러니까 그 날짜를 한번 잡아보기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 오늘은 이 부분을 이제 올해부터 시작해서 2026년도에는 좀 발전적인 모습으로 진행을 했으면 좋겠어요. За өнөөдрийн энэ асуудлыг болохоор бид нар цаашдаа ингээд эх жил хүртэл энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх үү, яаж хурдан цаашаа хөгжиж дэвших үү, асуудлаа яаж одоо зөв талаас нь шийдэж гаргах уу гэдэг энэ хөгжлийнхаа төвшин илүү хурдтай бид нар цаашаа одоо хөгжүүлж давж гарья гэдэг асуудлыг бол дэвшүүлж байна. 그리고 마지막으로 각 라인의 리더들은 파트너들하고 다 상담을 해서 왜 그러니까 애터미 사업이 잘 추진 안 되는 이유를 다 개별적으로 이유를 다 물어서 다 적어서 미팅에 참석할 수 있도록 했으면 좋겠어요. За тэгээ бүх спонсорууд өөрсдийнхөө багийн бизнес эрхлэгчд болон баруун зүүн талынхаа бизнес хамтрагчтайгаа бүгдээрэнтэй холбогдоод ямар асуудлыг илүү нухацтай асууж битгий тэмдэглэж авах вэ гэхээр хүн болгон дээр за энэ атомикийн бизнес хийхэд ямар асуудал тулгамдаад байна? Ямар зүйлийг мэдэж чадахгүй байгаа дээ. Юун дээр гацаад байна гэдгийг маш сайн бичиж тэмдэглэж аваад хүн болгоны асуудлыг гаргаж ирж одоо өөртөө бичиж тэмдэглэж аваад ингээд бэлэн байлгаж байгаарэ гэж. 예, 리더 미팅은 좀 제일 좋은 시간을 정해서 리더들이 다 여유 있게 참석할 수 있는 시간을 정해서 나한테 알려주면 조율을 해서 다음 리더 미팅을 따로 한번 진행하도록 하겠습니다. За тэгэхээр багийн ахлагч нарын хурлыг тусад нь хийх юм байна. Тэгэхээр яг багийн ахлагч нар цуглаад нэг өдөр цагаа тохироод за тэгээд Chrome Master-тай тусдаа одоо сургалт мэдээлэл авах юм байна. 네. 그리고 한국에 있는
뭐 이거 통역 안 해도 돼요. 한국에 있는 팀장님, 국장님, 본부장님들도 이 부분에 대해서 다들 그 파트너들하고 한번 얘기를 해서 어느 정도 문제점을 파악을 하고 대책에 대해서도 생각을 하고 미팅에 참석해 줬으면 좋겠어요.